mbere ya gavana ya Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia atuika gavana wa Meru aritinguke ba kaunti ya Meru ibatwire kuritira ngugi Antone Aomo na Antone Athuku muno baingi bao baritanguge nogwa mishara na marupurupu jao ejate kurewa koreo untububu ibo atumira uritinguge no tungata burita kaunti ya Meru aritinguge ofisi na bari na tension no batura kumatuka baigwa tongere barabanya kire bakamatuka gwatwi kote obomba kurunga madene koridosi uteri ne muntu atumba kweta kole ya agwiretwe kana nganiri yakuona muntu utwika na kugweta ni opera ta support agrikale dire bakamatuka gatingi no mbenye gogitora medene kwethera kwina victimization kwina mbuto nyingi kuendelea urio kwenda gufaindika aritaga gwikira kinyonto butio such that kukethera kwina uijuko uboro uteruru urora rungi aritingo ibongo bakirana na bwao no kira kuona na fulani uija kwiro ko mbugo orethira okwaria chama ija trikari so that most of them by blacklisted in financial institution. In fact, we work with the payslip with any financial institution for a loan. So when we came NTUKU chembere the first 1 week kiume kembere itoeto kuria mechara accumulated a meri ena. That tells you beje charo cha korea igudwile muntu korea tario nyuma ya gavana wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia kujukia muthigo jwa thirikari kaunti ya Meru NTUKU igana cietwe ko wake aritinguge bonthe ibare yora kubatere gavana wetu Isaac MUTUMA ntwethingia na mbere kuthithia kiatho gikinene muno kinene gikinoru na gutirimana na aritinguge bonthe kenda kwariria thineji kire mushemene juju ibaranirie baratariria mathina jao nawe gavana wetu arabekira wirane ati mantu jakagira urankoririkana ria musemanio kira jwari kinorura gavana MUTUMA ugire erere aritinguge kirabomba kumutethia nakyo ikuritanguge uria batikuritika baritanguge bwega kenda kinya baraba mashinani nau baigo bakuritura nguge aritinguge ibaririe mantu jora bonete thina baketha bekara michara yawe tiri mieri 3 mieri 4 monko watwika barajukete loans bakarasimika kulingwa interest nene muno banks na ikendelea kwa accumulate vile vile ukendera gutena kurekeria mbeca ile sita NSSF cia NHIF barabagiti loan gwatuka mbeca ile karwa na cio gwatuka itingi kwa banks ile nene muno actually watu turigwa na ndita kochia rorengerere muntu ura butaketheni awe miaka iri ayiguswaga ukethia ofisi ira nyingi utende kwenda kuona bautu tutende ku request kinya kuona kwika musemanio twita chief officers beja kagitene gaka nkero gikeno na wiruba kurita ngugi bushokerete obisine cha kaunti ya Meru intobye gitumikiro ritinguge cha iyo obisi na binge ibichoketwe kenda ngugirite kaura kubatere angavana na mekire a number of promises ira promise ya ritinguge including ko pasokere cha iyo ofisi ira burabo agitekere including promotions ire imwechi agitekere na ingino chenderete kugitika oburi aritinguge ngwetekia iba they appreciate onto bangugira thirikari kugita ya kurigaria nkuruki aritinguge babaja uju main office and quarters bioro bionde byaingia mbao bionde only one so inyanto benda gwita aja beta uteri na nau omenaria bantu chonde bioro bionde biarugurwe na bi clean ibideri bikirambagwa NTUKU chionde ona budget ire raturaba staff babonde ba perform it boya the first 3 ngabana na bangete bari one in a ceremonial way kwa hivyo that is also another staff motivation edrete unirite tengoge muno na inkomea the first 3 bari wanted ikamotivate every staff urakuritangwe na urarekeri collection point sibitari na nyatha nyamba my market chess na nya parking au kabere uritinguge bwari na thine nini bwa kumakania ni ati gavana wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia gitonyo tongeriene abethiriria kaunti ya Meru ikiritanguge na kambuni ya insurance ira yathirire tene twethira insurance ira yario ntikwenda kuhota company yario but it's a company that died long time ago aikure kitambo na nio ya nguia
we ensure medical cover ya Tibangui. So to kinyoro we worked it out, the contract, to mukandarasi ura ingwe to now we can't proceed na direka dio mwaka. So to endelea to change to ekira another insurance ikutangwe under the same terms. Ato negotiate na mtu nyake ya kwenda akiwa mbongela ni beja kana nenkira ni beja nje. But of course at that level to negotiate to for the interest of Tibangui na for the interest of new beginning to chenchiria company yetu ya good company. Ndene ya NTUKU igana rimwe shotongeria bwa governor to His Excellency Reverend Isaac MUTUMA Twethingia aritingugie ba county ya Meru ibaitithitwe nkathi na mubango juju tugeta na mbere kenda gutigira bonthe ibagukirwe kimuturire. Tukwira governor area musemenio na officers na Rakinoru Stadium na ba promisere aba convert baraba M beta N na baraba Q beta R na dainku report ito beto convert officers bonde baraba andiki especially kwa group ya andiki 2013 at job group Q untubu kwa yasa na bo convert ibukaretra officers progression na kinyani ibongelete something in their payslips na so for example ora the job group Q tainet with the R irai director now it's a full director from a deputy director, so career progression ya already guaranteed. Au kabere thirikari ya kaunti ya Meru niracithiritie ikithitangwa muno indi kiri NTUKU igana rimwe shotongeria bwa governor to His Excellency Reverend Isaac MUTUMA Twethingia utongeria bwawe ibutigirite ati thirikari ya kaunti ya Meru itikuthitangwa kinya igita rimwe nkurani na au kabere before totonya kwethera no ikitonga bana the former governor senate na wete I think they receive around 8 cases per day. 8 cases per day or per week. I'm not sure if they per day an average. You are the pronouncement the Senate. As we speak, we have not been sued even in a single court. We are doing things the right way. Counties against counties before, because of whether they had high-handedness, that high-handedness, okabuta muntu without a following a due procedure, definitely you can be sure at a court in. So but we are doing things within the confines of the law. Katu with the mantu, urandrikari, urashiri iranwe, and that is why we have no single case that has been filed against county government. Governor wetu His Excellency Reverend Isaac MUTUMA Twethingia ndene ya NTUKU igana ja governor wa Meru na ciatirite na kwiritaniria gukiria ekuru county ya Meru na kubekira inya ngugiji governor MUTUMA arimitagwa kwi muno na nkatha yawe a Excellency Miriam MUTUMA. Our first lady kana mwekuru wa mbere wa county yetu ya Meru nombete kutetheria ake kunenkanira tauro ciotheru ndene ya prison yetu ya Meru na yare ke kurungamira NTUKU ya tauro ciotheru ira itherwa internationally and nationally recognized. Ndene ya NTUKU igana thirikari ya kaunti ya Meru niambiritie kuigika ana bare barabagiaga twana mbere bathiria skuru. Twachoka ke thirikari kwethira kwina celebrations cia Day of the African Child na thirikari yetu iombere gutuma representative wetu uria wari we CEC wa Youth and Sports na omba weta ke skuru ya Greenland School aria kwari na celebrations cia gutetheria kuthiria mentorship ke mwana o mwari ana baria bairwe ana mbere bathiria skuru na ituombere kunenkanira musaada kana support ya in form of mbesha chiombe gutetheria na baria bomba ikwendelea na maisha jao na tukiomba banenkra mental support na social support ekuboneria kinya kethra mtu na nomberi kuona mwana na drop out of school for some time
kwina obatu wa gwita skuru na kuthiriria kithomo kiawe mwana agitegairwa ni antu banja na bakombe gwita skuru na bakathiria na kuba inya ati inya kethira ibonere ana be skuru kinya ana baria no bakure na baka antu responsible in the society. Ndene NTUKU IGANA ciotongeria bwa gavana to His Excellency Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia thirikari ya kaunti ya Meru ni kitengwataniro na agwati mbarubangi kiritagaria ria gavana MUTUMA ria kuthiria ndoa cia kimumbire kana SGBV amona kinya ntano ciari ibombete kana itumbete kuthithia kiatho kiarungamirite skuru 11 chief focus on co-educate kana kwira ari na aritwa bonde na arimu bao na achiari mantuja sexual and gender based violence na kuregana na ntano chiari na effects chia gutana ari na sheria ure kuga mantuja ntano chiari nontu sheria Kenya ni reganite na ntano chiari batongeretwe ni nkathe gavana Excellency Miriam MUTUMA thirikari ya kaunti ya Meru ni gwatanite na Tumaini Center kenda gutetheria ana baraba ciaragwa na mathina jamwanya. County government itwari invited ni Tumaini Center ere rungamiri ni Mr. and Mrs. Krakos ba bethera bekite kana bethithe ya support ekwa physiological and mental support ke ana barabe na cerebral palsy na mirimo ingi ya congenital diseases. So ituombere igweta ke bari na drive ya kumba kuraise mbesha kana iguchangithia mbesha ituombere igwetao twina first lady na twina CEC wa youth and sport and gender na ituombere kunenkanira donation ya mbesha ya gutetheria ana bari abomba ikwendelea kunenkiro support itwari na walk kuma Tumaini Center area kaga Munga town ni abaire support ira benda as a county government. Nkuruki gavana MUTUMA na amberetia mubango jwa moms kana noraja mothers of Meru kenda gutigira ekuru county ya Meru ibagukiru na njira cionthe muturirene. Thirikari yetu no ina mibango ya kuendelea kutetheria ekuru na kubaigika na kubekira inya ikenda bomba igwita ngugi ciao gukurukira ki mubango jwa Moms of Meru eritwa MOMS Moms of Meru na Moms of Meru imubango jukethra juki gwatana na ekuru muno ibatetheria kubanenkira mbesha kana ibaigika na kubaitana mantuja biashara kana kubatetheria kwambiria ngugi cia agriculture na ngugi ingi ira bomba kwethra kuwa empowered kenda bomba ikwendelea na ngugi ciao. Kiritagarira ura gukiria muyuthi o Meru amwe na michetho ndene NTUKU IGANA ciotongeria bwawe gavana MUTUMA nethirite ari mustari jwa mbere kiri kugwata mbaru mantu jaja kirirwariro NTUKU ya kunyuthwa muma gavana MUTUMA naugire akariukia mubango jwa MOS jura jwa tijiri ithirikari ira yare umberewe. Already budget inane ariko crippled from the previous government, but this time ugategera we have put more deliberate resources kire budget yetu kuareria thaizi na thaizi tukethera twina direct employment apart from court bara to recruiter bageta some training for a period of time. This time berema turenda antubarea a model jere kazi mtaani bakethirwa in as much as to but train other things. We recruit around average of 20 to 30 people every ward. Bwethiro bena at least bakiona income for the every day of $500, but iteta direct kire mtu $500. One tukame tutetherie ke $500 za tugaita share registration ya mtu binafsi tuka encourage about saving ethra IGANA rengi akethro na go save na IGANA rengi gutetheria nya chiari kwethro inyabo ba ku register gesha. Nkuruki kiritagariri gavana MUTUMA na retete mubango jo tujiajiri jo gukiria mbeo mbithi baba kire budget
kwina mubango ya tunjiajiri yo wa empower youth yo kuandika youth na kubaikia training na kubauliria ngugi per one bakeri tutawa fairly per one pake wa ngugi baya wa ngugi bato kurea wapande na after kurea wapande baraba bati kwa shukuru ya saloon shukuru ya kubidia ngare na there later ito patina na bank situarete na bank ya KCB tuarete na bank ya Equity ikenda badhiria ya kutowati ya kubagurira kana kuba support ki capital kwa njia ya biashara ya saloon biashara ya plumbing cia waka mechanic yoyu mubango yongeyo leo tupatina na bank. Ministry ya michezo ndeni ya NTUKU igana rimwe ciotongeria bwa Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia ni gwatanite na biama bya michezo kenda gukiria iyo maturene na kinyama skurune. Brema from the very onset ndikwa nafasi Governor Isaac MUTUMA indombere nontunoni FKF Vice Chair kutirimithania Governor na President omubira as a Kenya. Na the moment atirimanire twariria ways of partnership yari the beginning journey mantu zaigi michezo aza na especially michezo wa maguru nombere to support ya mebira nkorokie mebira 50 na nyainge through federation to ayo nkorokie mebira 50 na itombete ko distribute more than 50 institutions especially running institution gento getagitwa purely in the history devolution iko partner na secondary schools kirera tweta Kenya Secondary School Sport Association indraba ikireti into barare na county games na toba support na equipment balls uniforms na discipline mwanya. Governor wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia nonenia wirubo ebo gukiria michetho county ya Meru. Kaingi Governor MUTUMA na kugwatanira na achethi betu maturene gukujira michetho gukungwira amwe na gukenera iye wabire ayuthi baba bari nabyo. Mubango jwa Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia ni gutigira ati bioni bionthe bikuagirithwa nkuruki mashindano ja Governors Cup jagacokera amwe na ndwiro cha marathon iria muroto jwa chikutha mbecha cha kurwana murimo jwa nyimba county ya Meru. But yara toimete two things. Number one is Governors Cup. Already we have established a sport council igatetheria ku solicite for fund. Number two, we got in organization here, a tournament, a Governors Cup. It can be from the ward level to county level, and there are several other partners back ways on board. But to engage kenda to apart from the resources that to tengete inyababago sponsor. Then marathon. Ko marathon is number 2 ko raise fund cha cancer. Cancer no kuona we are among the top 3. Kire murimo so marathon ye kedro a platform a campaign e kuroa na burden is a cancer as a Meru County. Kirigukiria kinya ayuthi nkuruki thirikari ya county ya Meru itongeretwe ni Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia ni kubangania kiatho kiria gikumenyekana jamwanki agenda ya county ya Meru. Mambura jaja jagakarika mwaka juju na moroto ni gukiria wini no sani bunge kiria ayuthi betu aja county ya Meru. Kiatho kinene kira kijita gutetheria wasanii ndene ya Meru kapana na ina muchemani aja na Churchill na Churchill akikwari na artist local artist wa county aja uju baba ingi na banga ni ere gwitwa Mwanki Festival ire ketheka mwaka juu ikethire gituma tumba kwitha tukirugura studio yetu ndene ya county aja utedio weyite na butiromba kwija mbere. Kenda gutigira mukari wa Meru na gukinyira obwega iweti na mbere thirikari ya county ya Meru ndene ya NTUKU igana rimwe ciotongeria bwa Governor wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia ni agirithetie matura jetu ukurukira ministry ya barabara no kamati kilomita nkurukia magana jana cia barabara ichiagirithetwe kwina gwira cio twire gwita kiri supplementary budget na ki supplementary budget itumbe to cover like 495 kilometers
cia roads ira tumbite kuthithia so far in 100 days. Kiri barabara ile distributed among the ones cietu. Areas imwe ngwira cia stored, areas ingi ngwira tuthithĩtie opening of new roads, na opening of new roads ni areas ira itethire na barabara maisha kumanthira ombo. Nkuruki gukurukira ngwataniro na thirikari nene ya Rais Ruto kilomita ingi nkuruki cia barabara ikathondekwa kenda ngugi itikaura kubatere na bokung'ana MCA na kariba kwewa kanya kagutara mirandi ya barabara ira baringia ndayagirithwo maturene jao. Now, ngwechi yetu bora distributed among the ones ne through ngwira MCAs wewengwa identified na ntubaye ba ward no nto mbechi iko distributor kiri ones yetu for development ne MCA na ntubawe ibo baamua the kind of works that they want to done. Kiri rwangiro mainya Governor wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia kiri NTUKU ciawe IGANA obisine najukitia matagarija kwagirithia mataja barabara kana street lights kenda gutigira untu bubu ibukwijaniro kubatere ikuthithia watho bwo kumenyera mataja ja riu gikosi kigatuma kuraithiria thina ya mataja ja aria ongwiri na kwambiria kuja thondeka nkuruki taiji karaitha wa kithoi cha thondekero bwega. So what we are doing right now ni kuthithia policy. Na policy ni oto kwenda to adapt from now going onward. Ni direka reported that kwe mataya thuki number 1 to atuma advance team. Advance team igeta ward yeta wara kitaki thuki they market kida street wara kitaki thuki. Alafu ba picking data exactly ko establish ni mbibi thuki kitaki. Then yende inspectors beto ba cheki na bona nimbi. Then that report ikareterwa engineer. Kenda engineer approve that is the kind of repair ire kwendekana kuthithia. Nkuruki kiri NTUKU IGANA ciotongeria bwa Governor wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia rwangiro barabara nande iruikite mawatho ja Meru ja kujukairia matagaria ja kiwatho antu barabaka thuka ya barabara maturene na mirandi yao ya nduji. Nenya kwi mwaka juju na juu Governor naugite no mwanka twithire twina policy rules mono nuntu bawe inyange bora bukwithira bukienderea barabarene twarikia go tukuthithia barabara kuma ntu jara tuga for example ja access culverts na ndojira na chichitirite barabarene tukethira tuki address ndene ya mwaka juju na policy ikethira ikuru ku cabinet na tumikie ndene assembly yetu ninya baba meterete tuntu twithithia barabara twarikia contractor kuma barabarene antu bakeza bakathukangia barabara ire kou mwaka juju tukwambirie jo thirikari tukethira twina policy njeru. Kiri NTUKU IGANA rimwe ciotongeria bwa Governor wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia ibatigirite ati ibakuthingatira ngari cionthe cia county iria nyingi cienyangirwe na gutijirwe thirikari ira irario. Tuombe konditi ngari cionthe cia county government of Meru konara ngari iri na ira imbingi na kinya na garages tukubwithia na thai twithite bwa muno tuonditite mantu ya mauta kenda mamuta ambao tumika bwea na respective ngari ira ibateithia kunywa na ira ibateithia kuruta ngui o kila mahali tuombe kubwithia honditi uga turona tumaka tutengira mbea ibateithia na mutaratara yu muthongi sana. NTUKU cia MUTUMA IGANA itumbite kukiria ngari mbingi muno ira mangarages ira thuki tukiripea na igeta gwina mwanya mwanka thai tutena stress. Riria Governor MUTUMA ari munini wa Governor netitia ngari cia koria mwanki kuma Rongo ende utongeria burabu ario boutatira untu bubu ende thai mantu jakagira tontu nande mibango neki aria ogicigo mbunge ikethero kina ngari yo koria mwanki. Governor MUTUMA ari deputy governor na rombete fire engines from Britain na ambulances na tieja lakini kweja former administration erege kuispirisi erega na chio na kati haja niro na ibwe at least no Meru University ne herwe mwe ile ingeche umare o me county ya Meru na it was so easy kila kiendekana ikurea 1 million shillings per one o imo milioni imwe ya shipping so inande itiaure na arua tore alile mantu ya kwethira ngavana rombete machines ingi